تەماشەوانێ خەلی تیڤی دەماوە خۆش بێ هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بێ ئەڤ خەلەکە منی یەکەمینە یا vê salê 2026 hêvî dikim bi dilê we be. Di vê xelekê de çend mijarê me hindik hene, hindikin û rindikin, qehwa me jî heye û gelek axaftin û rexne û nirxandinê me jî hene. Em dest pê bikin. Ev çend roj in serokê Sûriyeyê Ehmedul Şerع Ebu Muhammed el Colanî nexuyaye. Gelek gotin tên belav kirin, gelek nûçetên belav kirin ku rewşa wî ne baş e. Rast nerast ev mijarekî din e. Lê li gel vê jî Mazlûm Ebdî jî ev demekê nexuyaye. Hinek nerîn dibêjin ku her du li Tirkiye ne. Nerînên din hene dibêjin ku na Mazlûm Ebdî lê Şamê ye. Lê tiştê em dizanin ku qesedê hesedê daxuyaniyekî derxist berî demekî û got ku çûna Mazlûm Ebdî a Şamê hat paşvexistin ji ber hin sedemên teknîkî. Ew sedemên teknîkî çi ne? Em nizanin. Ew sedemên teknîkî eleqedariya wê bi rewşa Mazlûm Ebdî yan bi rewşa Ehmedul Şerع vegirêdayî ye em nizanin. Rewşekî wilo tarî bi mij û bi guman heye. Ev jî daxuyaniyekî ji daxuyaniyên medya qesedê dibêje ku danûstandin û diyalog heye û gihaştî qonaxekî pêş û meseleya entegrebûyînê. Ser asta eskerî lê li ser asta siyasî tiştekî diyar çinne. Kengî van meselê han van detayê hanê ji raya giştî re were eşkerekirin em nizanin. Hêvînê hene ku hêvînên biçûk in ku qesede li gorî apû û çir û virê apû neçe. Apû entegrebûyîna demokratîk, çareseriya demokratîk, civaka demokratîk, zîbêreydarê demokratîk, qehwe û çaya demokratîk, medenî ferhoyê demokratîk, hemû tiştê demokratîk. Dew çeqilmazda demokratîk. Hemû tişt li cem apû demokratîk û dîktatorê herî mezin ji dîroka PKK de li dîroka Kurda da apûyî. Hêviyên wilo biçûk in ku qesedê û hesedê li gorî apû neçe. Li gorî apû biçe wekî ku li gorî MHP biçe. Wekî ku li gorî AKP biçe. Hikûmeta MHP, AKP a faşîst berî ku apû çareseriya xwe ya demokratîk eşkere bike, medya PKK wilo li ser vê hikûmeta vê koalîsyona hanê digot a dagirker a faşîst niha vê nabêje. Çima? Ji ber ku MHP pesnê apû dide, Baxşerî pesnê apû dide, çawa pesnê apû bide û hikûmeta dagirker bi hikûmeta faşîst bi li hev nayê. Hêviyên wilo biçûk hene ku qesede li gorî apû neçe. Yanî eger li gorî apû biçe û çîrok û çir û virê entegrebûyîna demokratîk a Tirka pêk bê Kurd wenda dikin. Sed sal ne tenê Kurdê Rojava, Kurdê Sûriyê, Kurdê Bakur, Kurdê Kurdistana Bakur ew jî wenda dikin. Li benda yanî erdhejekî nû
تevgerekî nû, serokekî nû, bîr û boçûnekî nû, li benda Şêx Seîdekî nû, li benda Seyd Rizakî nû, li benda Mezlûm Doganekî nû. Em ê bimînin ku me ji qirêja xapû xelas bike. Ji xapandina xapû xelas bike, ji çir û virê wî yê demokratîk xelas bike. 100 sal ji me lazim e eger qesedê li gorî apû bimeçe. Yani meşa li gorî apû, meşa li gorî dewleta kûr e, berjewendiyên dewleta kûr e. Lewma ev heq qûnaxa salek zêdetir ez li zengilê hişyariyê dixim ku ew cidayî hebe, ew zelalî hebe, ew şexsiyet û kesayetî hebe li cem qesedê û hesedê ku xwedî biryar bin, xwedî şexsiyet bin, xwedî îrade bin. Karin ji apû re bijin na, karin ji apû re bijin ne weke te yê, divê aliyê hanê de ne weke te de yê, xwedî helwest bin. Ez rexneyê me di wê çarçeveya hanê de yê, ne ku yanî çarçeveya rêforma di hundirê qesedê de, di hundirê PYDê de çi yanî zêdetî ev 14 salê me. Belge û dîkument çîna name û danûstendinê ku me ji 2011 ji wan re dişand heta niha li cem min e. Erşîfa me tije nameyên bi vî rengînê dema ku min ji hîna rehmetiyê Rostem Cûdî hazir bû, hîna nehatibû tesfiyekirin, ji holê nehatibû rakirin. Hîna rehmetiyê Hesên Şawîş hazir bû, nehatibû tesfiyekirin, nehatibû rakirin. Ji xwe Salih Muslim û hinek kesên din nameya bersivê a ku ji min rişandibûn ku ez tê dikiribûm xayîn, xistibûn stiyê Hesên Çawîş ku wî nivîsandî, wî bi serê xwe nivîsandî. Tişekî lo tune yanî. Kesek nikare nameyekî bi vî rengî ji nivîskarekî re binivîsîne bê teklîf, bê biryar. Tişekî lo tune yê. Tevî camêr niha ne li dinyayê ji bo ku bêje ji wan re bêje hûn derewa dikin. Min name ji hoşeng rişandiye, min ji name ji hoşeng re nivîsandiye li gorî biryara we. Name jî bi îmêla Salih Muslim ji min re hat. Di 2011 ji min re nameye şand û te biryara xwestendiye, tu li dijî me û partiya me tu dixwaze me perçe bike, tu cidaxwaz e, tu dixwaze Kurdê Sûrî ji Kurdê Rojava ji Kurdê Bakur cida bike ji van çîrok mîrokê geniyê berê ê ku bi vê bihaneya hanê bi dehan kadroyên rojavayî hatin tesfiyekirin bi bihaneya cidaxwaziyê, bi bihaneya grûpleşme û başûrî û bakurî deja ev çîroka genî hemû ji bin serê apû yanî. Yanî rêbaza wê û şikl û formê wê di hundirê rêxistina PKK de eşkere bû. Hemû bi zimanê Tirkî de axivîn, kampa Şebعayê li Şamê bi zimanê Tirkî bû, kampa Sehnaya a PKK nîv Tirkî nîv kurmancî bû û helwesta li hemberî kadroyên rojavayî, biçûkirina kadroyên rojavayî, Nasirê Hec Mensûr ku ji malbatekî nas kiriye, dev ji xwendina xwe berda, li Şamê li Helebê dixwend biborin, bijîşkî dixwend, sala didwa, sala sisiya dev jê berda, sala heştê û heşt tevlî PKK bû. Nasirê Hec Mensûr di nava PKK de navê wî kiribûn Dektor Qirêj ji bo wî bişkînin û lawik xwendevan, têgihiştî, xwedînerîn, xwedî helwest piştre bû çi ev meselak din e. Yani ez dizanim di 2050 li Libnanê me li Beyrûdê me hevdû dît
ناصر جمر قوت سدمي دور كتنا ويج بككي بردانا ويج بككي بشتي في عمري هاني هلوست بو يعني ناصر جمر دو حتى اي وكي صالح مسلمان دن مسألة دبن از نايم يعني جبركو يعني وكي سورة معملة سية كوبة فالاي داهول فالاي ويروني ويوري كسایتی یانجی تجربه یانجی تکوشینا ناصر حاج منصور بنرخینه بچوکرین شکستن شکناندنا کادروین روجاوایی دناوا پککی ده کلتور بو کلتورا پککی ایجا هیویا ما اوه که قصده وان دسکفتن دست ده برنده دولتا ترک حتی جيبي وان دسكفتي هان تارو مار بك تشكا قصدي سلاحي قصدي بكي اي دولتي نفتي بلاش بأنجام سياسي هل وستو بريارة دولتي اف دولتي جي سلاحي بكي ناترس لسلاحي قصدي دي ترس سلاحي قصدي جي حمون ناي بكيكيه حمونه پککی خاپاندنه کی ولو هی کو نش گریلا با نش پککی با نزانم چه بو عمل بالناف نقابش نراسته اف دروا هاني اف خاپاندنا هاني مديا پککی وتفقرا پککی دناف قلد ولو بلافكر و دسري خلقي دي چاند يعني راستيا وي تنه فريق قصدي سلاحي قصدي تشكين قصدي تكنيكا قصدي تشتكوي جنجم بكي تني حموج جم امريكياتي ترسيفي فريق قصدي بكي دزي سلاحي قصدي بكي دزي تكنيكا قصدي بكي دزي عكسي مسألة وين فايدة بكي جو قصدي وجه قصدي فايدة دقر حتى روجا ايرو فايدة دقر مثلا نولو يكو كو اگر فككتنا بالميدان قصده وهسدتنا يدروا كي مزن خاباندنا كي مزن تشكيلتنا دولتا ترك دخوازر راكه دخوازر جبوغ فككشي بآلي به فكك دانينا آلية كي ونها ضغط زغطال سر قصده وهسده قردكه دبكو إيشن عسكري جهبن اف احتمال هاي يعني اگر قصده بقى آپونا که دولتا ترکوی عاجز بوی ایریش بکه پکیکی جی لباکر نمایه چکدار و سلاح نمایه نما ایریش کی نول لسر قامش لو دربیسیه دیرکه هریما روحلات فراته ایریش کی ترکا چه بو کستنه لباکر کردستان جی پشت لارتشا ترکی خجبوغ سیویک بو روشا عسكري لسر قصدي وهسدي سيفيك لو ما بلزو بس آپو امیتی پکک سکناندن پکک به آلی کرن چکه پکک به آلی کرن جبو کو ارتش ها ترک آدا گر کر پشتراست به دما کو ایریش لهمبری قامشلو لهمبری هریمن روجاوای کردستانی لدار بخه کسک تنه به جی پشت و لارتشا ترکیخه پلانا آپو پلانا دولتا ترک آم باخچلی اردوغان گاوای کمین کتو پکیکی بی آلی بکه بی تأثیر بکه بی باندور بکه اویک گاوا دوامین چوساندن لهمبری قصدی دریا توم باراک ده دریا جولانی ده دریا ترکا ده برپرسکی ترکا تنه بری تاشته پشتی تاشته بری فرابینه پشتی فرابینه بری شیوه پشتی شیوه دوی وان و دبه بحثا روجاوا دکن و بحثا قصدی دکن و تدبیقی دولتا سوری پرچه کی جه دولتا ترکه في منطقة هاني نجد من بوي درسا هاني جبركو نتني
ستاتويا كونها قصدي بدس خستية شتقريا وي هي تيكلين وي هنا تيكلين بكيكيو كي هي تيكلين استخباراتي بشكل فان ولاتن أوروبا بتنك بيوانديش بو داعش وهناك بدزي بيواندي هنا شو سر آستا سياسي هي زبير ورمزي الفيدري وخبعان كرنل بروكسل جوا هي سياستي دكن درويشي فرحوي هرش خور هناك فرا مرا جوان بستينه كونفرانسا كي ليفر تشيبك جيفينيا كي ليفر تشيبك نيجي فرا برا بيريكا خو بدو ايدن دوان خرج بك جوا هي افكار ماري دبلوماسي كاري راغاندني تشكيلو تنيه ناخوازن حتى السيرفي آستا هاني PKK الفيدري ريفي بريا PKK اوروبا ناخواز قصده دواري دبلوماسي دي لبيش به جبر كود فرميتي دي رسميتي دي قصده الميداني PKK دو قنجك منجك هذا ومظلوم آمد ونابي بيتشيه نولي فركوش وآدم أزن دو قنجك منجك هذا وشخور كيف أخذكن وتيكو شينا أخذكن يعني خباطة أخذكن خباطة نافا نفينا دي يعني ريخصنا PKK ناس كري برادرين PKK في دري حمو هفدونا زكن بي كي لكيشان قنجكي بكيرا بو يعني قصده لفيدري كاركي دكر يعني دما يعني وهناك قافن لبيش آوه تيكري چيكرن رسميت برپرسين PKK چو إليزي لفرنسا نا لفيدري لوزارة كاري در وي ألمانيا لكونتاكتو دانوستندنين سر آستا بلند قالوا PKK بدس خص قصده بدس خص وان تيكري ناونا تاوي بأمريكا بأوروبا بإسرائيل بولاتين كنداوير بالسعودية بإمارات دولتا تركجي دترسه وقلكي دترسه نتني ولو ترسكي نورمال لو ما دخوازن تيك ببنية اب مثلا هاني تيك بتشه بسر بكهو اوي بف سركفتنه كي مزن ونافي آبو لسريبه آبو في سركفتنا مزن جدولتا ترك بيك آني سر حساب قلي كرد سر حساب الشهيد كرد سر حساب قسدي وهسدي وسدان الشهيد هنك أحمق هن ولو بيهشن جوان هن دماكو از قسدي هنك قنا غاد دو باريزم از آبو دو باريزم برا آبو سكتر بز آبو نا باريزم چه از دولت باخ اشار مش خور دولت باخ چلی بی پاریزم چیتر جاپو پاریزم من بريجي دو پروگرامی هفته درباس بوی بو من پرس کر اف چارەسەریya دموکراتیکا آپۆکا بەلگەیەکیش مەربینن سەردەما عوسمانی بەلگە هەیە سەردەما جمهوریەتی بەلگە هەیە جیڤینên ئاماسیا و دانوستندنên نظام ئەرزرومێ و دانوستندنên مستەفا کەمال ئاتاتورک bi serkirdeyên Kurda di qunaxa damezrandina cumhuriyetê de hemû tişt belge hene damezrandina PKK û manîfestoya PKK û nizanim çi ev hemû tişt belge hene ev çareseriya demokratîk û talîmatê Apo bi dewleta Tirk re kanî belge em rexne li Mazlûm Evdê dikin li Qesedê dikin me berê jî got ev belgeya hanê îmzeya di kesa li serê yê yek jê Serokê Komara Sûriyê دبر آپوش مر بلگه کی درخینه PKK و اردال ار و زبیر ایدار و قزه کری و ریخا دحشیش مر بلگه کی درخینن به هوای بلگه آپو امزه آپو و امزه کوتی نفره کی میتی لسری هیه نه ابراهیم کالن نه هاکان فیدان بلگه کی ولو رسمی ای جمهوریت ترک ای دولت ترک ناوی آپو ناوی PKK و ناوی دولت ترك للسرحبة شكيلو تنا حوالك برادرك يجمر قوت ياو تتشوت ولو تفي برصاهانه ديك مو خير ودنا برا اجاند
وآليين استخباراتي حمو تعليمات دفكينه يعني سازية استخبارات تركيا ميت خو ناخوي قونا غهانيكو أو آبو بين نفسها سوية بين نفسها آستي آبو آجانك اللي جم دولتي دولة شوارابه لسرخوا بلغيان قيد بكيكو آبو ودولة بهفره لسر بلغيكي امزا بكن شكولوتنا نممكن دولة تعترك بك تشوافي برساهاني ديك مجيكو والله تراس بيش لمجيكو مبير نبر كل شيء نابه وني نبينن وني بلغيكي بفي رنگين نبينن وتنبونا بلغيكي در رسميتي دي آبو ودولة تعترك بهفره لسر مور كرنه تكزدك كشيوي نزيكاتيا دولة ترك جا آپور الشيوي نزيكاتيا سازي بآجانا كيره بعميلة كيره بألامان استخبارات ره بأندام استخبارات ره هو قدر وقيمة هو الرزين هذا ويبلناك سر آستا دولتي سر آستا چاره سريا مسلا كلو مزن وكي مسلا كل جامير بفيرنگي برسوامه دا مگو تر راست بيش تر راست بيجي لو ما هزد بيجم يعني هايدار بن هشيار بن برادرين دناوا قصده ده از ود باريزن جبركو هناك دسكف دناوا دستي ودهنه هناك تيكيلي ناوا دستي ودهنه وندانكن خيرا قلي كرد لروجاواي كردستاني ده تيده هبه دولتا تركوي هاربه آبوي هاربه ji dewleta Tirk bêtir ji ber ku Apo dibê hemû tişt bin kontrola me de ne. Hemû keriyê min in, xulamê min in, ez şêxim ew mirîdin. Bi vî rengî li we dinêr. Soza li ser hesabê kerameta we, rûmeta we, şeref û namusa we dide dewleta Tirk. Xapo vî karî han dike. Hayê we ji we hebin, hişyar bin, hêviya نتنی یعنی تشتکی آپوچیه با کوریشی تشتک نمایی هیوی آوانجی چقلماز پارتی و دو پارتی و چقلماز پارتی و دم پارتی تنه و چه هیویه جو قونا سزایی تملی بکن هیوی با کوری کردین با کوری ای آپوچی ایدی روژاوایی چاوی وان روژاوایی دبیش بو خودی اف چروز که هانه جی و نمره ev mumahanê venemre vî agirê biçûk venemre çiqo ise ev gurên bozên MHP û li gel Xapo dixwazin vemrînin lê çavê van kesê han van Kurdê han li we ne hêviya Bakuriya jî li we ye û hêviya Rojavayîya jî li we ye heta hin kesên din kêmnetewê din pêkhateyê din li Hindirê Sûriyê hêviya wan çavê wan li qesedeyê ku qesede xwe nefiroş qesede xwe firot Sûrî firot Kurd hatin firotin hemû pêkhateyên Sûrî tên firotin dewleta Tirk bi ser dikeve Baxçelî bi ser dikeve û Xapo bi ser dikeve hema bu Kürtî iskarin vê bêje. Paradigma değişikliği lazım. Biz değiştiriyoruz. Onların da değiştirmeleri lazım. Evet çatıştık. Evet birbirimizi öldürdük. Bunu sonuna kadar devam ettirmeyelim. Barışalım ve bu işi geçmiş tarihlerde nasıl bir araya geldiysek yani 1100'lü yıllarda ondan sonra 1500'lü yıllarda 1900'lü yıllarda bütün bunlarda nasıl bir araya geldiysek ki o zemin var bir araya gelelim yapalım. Öneriniz ne? Kriz haline dönüştürmemeleri lazım. Başkan Apo'nun yılbaşı mesajı var. Türkiye bu konuda olumlu rol oynamalı. Olumlu rol oynamalı. Yani biz o yılbaşı mesajındaki Başkan Apo'nun tavrı bizim tavrımızdır. Türkiye
Rojava'yı tanımalı. Rojava ile Suriye mevcut hükümeti arasında arabulucu olmalı. Onları bir araya getirmeli. Yani sen tehdit diliyle bu iş olmaz. Bu iş olmaz. Şimdi o Rojava ile olan sınır ne biliyor musun? Yani şimdi o sınırlar, bunlar hani Lozan falan sınırları diyorlar ya, bunlar Sykes-Picot sınırlardır. Sykes-Picot, Mark Sykes bir İngiliz diplomat, François George Picot bir Fransız diplomat, 2015'in sonlarında 1915'in sonlarında bir araya geldiler. Aylarca tartıştılar haritalar üzerinde. Bölüşüm yaptılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölüşüm anlaşmasıdır Sykes-Picot anlaşması. Bunu niye savunuyorsunuz? Ve Rojava misak-ı milli sınırları içinde mi değil mi? Başur misak-ı milli sınırları içinde mi değil mi? Gelin bunları tartışalım. Yani bu işi yeniden şey yapalım. Siz işte bu ondan sonra da o Sykes-Picot işte Mayıs ayında imzalandı. Yani Fransızlar 9 Mayıs'ta yazı gönderdiler. İngilizler de 16 Mayıs'ta cevap verdiler ve o anlaşma öyle imzalandı. Şimdi bu Osmanlı İmparatorluğu'nun sizin topraklarınızın paylaşım anlaşmasıdır. Bunu sen niye bu kadar savunuyorsun? Toprak bütünlüğü tabii yani üzerinden. Evet. Tabii ki yani Peki. Bunu bu anlamda yani bu şekilde Rojava'ya bu haliyle, bu dille bu iş olmaz. Göreceksin işte bu yani beklentimiz şu. Yakında Şam'da görüşmeler olacak. Yani bu görüşmeler olacak. Eğer Türkiye çok tıkatıcı bir durumda olmazsa Amerikalıların, Fransızların, İngilizlerin işte yani onların arabuluculuğuyla bir yeni mutabakatlar ortaya çıkacak. Yani. Rojava ile Ankara arasında bir tema Ez carna ji xwe pirs dikim kî ji êdin pîstir e? Gelo Remzî Kartal ji Zibêr Eydar pîstir e ya Zibêr Eydar ji Remzî Kartal pîstir e? Kî ji wan pîsî? Yani ez vê pirsaxanê carna ji xwe dikim ez bêm na. Remzî pîstir e. Lê Zibêr Eydar bi belge bi eşkere ji mir dibêjin hate şaş e. Zibêr Eydar ji Remzî pîstir e. Di koletiyê de. Di koletiyê de, di xulamtiyê de, di ajantiyê de, di pîstiyê de, di xwefirotinê de, di bêrûmetiyê de, di welatfirotinê servan Aslêhanê wilo reqabeteke heye de. Hemberiyek heye di navbera herdiya de. Kî ji kê bêtir xapoçîtir be. Hûn vegerin metna Destûra Kenekê, Kongreya Netewîya Kurdistanê û li daxuyaniya Zibêr û Remzî binerin, li gorî qanûnê ku wan danîha gerek ev her du kes werin mehkemekirin. Vegerin websayta Kenekê li pêşiya we yî û ji xwe re lê vegerin û destûra wê binerin, endamê wî gerek bi çi rengî bi mantiqê wan, zihniya wan, daxwaza wan gerek çi bi û ji xwe re li Zibêro binerin. We ev perçeyekî ji daxuyaniya wî wedît. Çi dibêje Tiro? Aqil dide dewleta Tirk, aqil dide MHP ji wan re dibêje bi vî şêwazî nabe, paradîgmayeka nû lazim e, renirîneke nû lazim e. Çi ew nerîneke nû? Birêz, devgirêz, Zibêr ja hewlo dişî dike distê xwe dike û xwaromaro jî dike. Erdal Er jî bi gumanê me re yanî ji taximê Ferda Çetîn û ev ê medya PKK li Ewropa ku hemû dibin kontrola wî tê de ne.
عاقل دده دريا بروغرامي أردال أريو مديا خبري ده زبير أيدار اندامي كونسيا ريفبرا كنكي عاقل دده مهبي وجوان دبيجي باراديغما يا كانو لازم عقلك ينو لازم چي او عقلينو دبي vegrin 1000 سال بري 1100 سال بري وبنرن كردو عثماني چوابون كردو عثماني چوا تيكلي ودانوستندن وهفكاري نابراوان هبون كان vegrin يقونا غاهاني وزمين هي فرصت هي اوانا اجانتني اوانا بحثا قابوچي اوروبا دكم بحثا مصطفى صاري كيادكم و زبير ايدار اندامي PKK ايكو زبير ايدار كر PKK وكر اندامي دپي ديمقراطي بارتيسي د سالا نوتي نوتو يكي دبش PKK بردا وزبير حطانها كرتير خوري PKK عاقل د دولتا تركو د مهابي ودبيجي پاراديگما كانو هاي وكان vegrin 100 سال بري 1000 سال بري 1100 سال بري سردما عثمانية و كرد چوا دهاتن خاپاندن و سروكاتي وهي وزمين هي و سروكاتية گهدار بكن و جوار دبيجي چي ون جه سينوري سايكس بيكو دد ريزي دقرن قدر وقيمة ددن سينور مفرع بكن ام دولتك يعني دما كنت بيجي فقرن ديرو كي ديمكي تركيا كمزن دخوازن تركيا كيكو وكي سردما عثمانية دو لدجي الصفوية شربكي وبسربكي لدجي عربة شربكي وسربكي وهريمي بالتبائي تيخبن كنترول اخو قناغا سردما 1000 سال بري كنوكا عثماني دهاتن نوكا ترك دهاتن هريمي وعمري تركا چي عمري تركا برا 1100 سال 1000 سال بري وكيدن ترك چه هبون لهريم يعني قهبون جي برهندك بون يعني ندا سقاد داري بون ورن افزي بيرد بيجي عاقل اندامي كوميتا ريفابر دستيا ريفابر كنكي عاقل ددم محبي عاقل ددم دولة باغشاليد بي ورم اموان سركفتنين بري وان دسكفتين بري اي عثمانية عن وگرينن كر چواوي دمي ولو ور كار دكرن ام نهاجي مولو بكن وجاتي بحثا ميثاقي ملي دكه زبير ايدار اندامي كنكي اي باريزر اي كوجمر دچو كونفرنسا لچه دكر لدجي لوزاني وبيمانا لوزاني ونزانم چو دروها حمو درو مرو وبان زردشت حاجو دكر وبان نظام مدني فرحو دكر وخلكي دجواندن نهاجمر باراستنا ميثاقي ملي تركا دكر كروما ميثاقي ملي او كرداي هي خلي سر هي رورش هي كوبي دروا ما ميثاقي ملي كرداي تدباري ميثاقي ملي تركاي چی سايكس بيكو دبلوماتكي مارك سايكس دبلوماتكي انجليزي جورج بيكو دبلوماتكي فرنسي وبيمان چكرنو واگر چی دجي دبيجه دبي اگر ون با سروقاتيا منكن پاراديگما یا و چارەسەریە دموکراتیکا سەرۆکاتیا me li rojava انگلیز و بریتانی و ئەمریکی وێ ڕەوشاهانێ تەکەس بکن یعنی وێ ببێ ڕەوشێکی تەکەزی بجێبووی و li gorî sînorê Sykes-Picot wê statîyekî çê bibe dervayî kontrola dewleta Tirk werin em vê meselehanê çareser bikin dibêje û eynî xîtaba Apo jî dibêje dibê PKK hemû
deverên ku PKK'lê heye stêxi xizmeta dewleta tir firsetê bidin hewar apoyê qîrvîra apo ji wexta ku wî vegerandin Tirkiye heta roja îro lewma divan demê dawî de jî apo hinek destkeft bi dest xist. Çi ne destkeft? Hinek pesnên MHP, Dewletbaxçelî, kadro û berpirsên MHP pesnê apo didin dibêjin apo ne apoyê beroyî ye xizmeta dewleta Tirk dike û bi vî mintiqê hane. Îja Zûbêr jî bêfedî wilo rûşhuştî ku PKK sibîlî wî kur kir. Ji gelê Kurd re nabêje PKK çima ev çi kirbû? Helbete çîrokek heye. Kurkirina simbêlê Zûbêr Eydar kûpê vira kûpê derewa çîrokek li dûwê heye temaşa manê hêja. Bere Zûbêr were ji were van çîroka wê bêje yan jî kadroyên ku dev ji PKK berdane di van salên dawî de bere ji were çîroka simbêlê Zûbêr Eydar bêjin ji ber çi PKK simbêlê wî kur kir. Îja ez çina dibêjim kenê mitê yenî. Zûbêr Eydar wilo ji xwe napirse wilo bi rûkî şûştî bêfedî bêşerm bêheya qey eşîra wî tune qey malbata wî tune qey ji dê û bavê xwe fedî nake ya çawa rêklamekî wilo ji xapandina gelê Kurd re wilo rêklamekî erzan dike. Çîroka MHP çîroka xapo bi gelê Kurd şêrîn dike. Aqil dide dewleta Tirkî dibêje werin em ê dîsa xulam û zilamê berê bin û va serokê me delîl belgeyê di destê we de ye û aqil dide we li wî guhdar bikin li min guhdar bikin. Bêfedî bêheya bêşerm wilo rûberûyî gelê Kurd çavê xwe dixe çavê gelê Kurd ne ji şehîda fedî dike ne ji şehîda şerm dike ne ji xwe şerm dike ne ji zarokê xwe şerm dike ya ev çi ye? Yani insan heya vê derece hanê wilo karibe vê rola qirêj bilîze. Sayın Zûbêr Eydar yani te çend cara bi mîtêr resmî de rûniştî resmî te çend cara neresmî bi dizî ti û remzî ji gelê Kurd re bêjin eşkere bikin ev ne sir e ez pê naz dikim demekî ne sir e dema rûniştinên te bi mîtêr digê hoşeng digê kesên din digê deverên din demekî ne sir e ne veşartî ye. Ji gelê Kurd re bêj tu çend cara bi mîtêr resmî rûniştî û çend cara neresmî rûniştî. Ka yani ji bo gelê Kurd naz bike. Gelê Kurd haydar be. Birêze Zûbêr Eydar. Ez çi jî bêjim yani pirsa ku ez bikim ku ew keça Kurd ew damezrînera PKK ew jina Kurd Sakîne Cansîz ku li Parîsê hat kuştin ma qey tu nizanî yani kî li dû vê kuştina hanê qey tu nizane bi rastî tu nizanî yani çawa hat kuştin çawa hat tasfiye kirin bi biryara kê û ja xapandina nava gelê Kurd re dikin û belav û meşaledar dikin û nizamçezê behsayê bikin. Zûbêr Eydar yani piçekî şerm çi piçekî şerm dilopek şerm hebana heysiyet hebana keramet hebana tu derdiket tu vî şêwazî rûberûyî gelê Kurd maşte heyî ew ê wekî berê wilo derbas bibe. Mana gelê Kurd şiyar bûye ciwanên Kurda hene ku te û serokê te dixin poşetekî dixin kîsekî û davêjin. Nema wek berê çavsorkirina berê terora berê nema. Ana hûn bi seda jî ciwanan bikujin, rêkbera bikujin, opozisyonê bikujin, tasfiye bikin. Nema. Tirsa berê nema.
برای زبیر عیدار ته هر ساکینه جانسز تصفیه بکه ته هر نظام کی تصفیه بکه ایدی هیچه لی گلی کرد شیاره نای خاپاندن وینه خاپاندن یعنی نه آپو نه زبیر عیدار نه نولی فرکوش نه رمزی نه فردا چتین و نه وان کسین ولو کو جیانا وان گریدای خاپاندنه اکسیژینا وان خاپاندنه پارادیگمه وان خاپاندنه پارادیگمه خاپاندنه گلی کرد لسر وی دجین والای باوریا ترکاشی بو آنای باوریا دولت ترک با آپو بخاطانوی پیچکی سویه آپو بلند بگرانه پیچکی قدر بدانای او جیتنه بفيرنجي اوي بدركيفن بآخفن ازيجي بفيرنجي وان تعذيبكم وان رخنبكم وان بشم وبقفشم وأوتي بكم جارك ودجار خمناك افكاري منه مدیا پککی آخاپاندنی نوچه یا بلاودکی آماده کاریا سالانه مشا سویکاسته کل پاریس چیبو قربانی نوی جنین کرد کچین کرد تیکو شر سیاست مدار بون اندامن پککی بون پککت بیجه میت وی کاری هانکری میت جی نکری آخوا تدا خویانی جمیده در نکتی گوتی موی کاری هانکری میت بیجه میت دما گلک چاراکی لروجاوای کردستان دکرن دولت ترک قوت لقامشلو حیدر دماوی کشتن دما عبدالرحمن چادرجی کشتن مدیا دولت ترک بحث کر آردشا دولت ترک بحث کر میت بحث کر لی چیروکا پاریسه میت نا آوید سرخوا هنه کس دبیجن جبر سدمین دیپلوماسی نا کوکی اندنا برا فرانسا و دولت ترک هنه دکاری بون هنک کومله دبن جماعت دبن گریدای دولت ترک دکاری بو بی مثلا هانه بانیان لسرخوا لی نکرد نا آنی لسرخوا ولو ما باشه اف برادر خاپوچی و حساب بپرسن و حساب جکی بپرسن جی دولت ترک بپرسن واز بیر عیداری و اپوی واز خوازن دولت ترک فرابه به میثاق ملی بجیبه حمود فرین کردا هرن تفلی دولت ترک ببن روجاوای کردستان باشور کردستان بمنطقه فرح کرنا دولت ترک دفکرن تی حساب جکی بخوازه اگر تدبیجه امی حساب بپرسن مدیا پککی معناه تا آناف ستيرك تي في تدقو علي حيدر قيطان ورزا آلتون دولتا ترك وان تصفية كر وان كشت هر حسابي كشتنا وان هر دو سركردين پککش دولتا ترك بخواست تجمر هر حسابي بويركي كو 10,013 لباريس چي بيته وي حساب ور پرسين چرو ور حساب ور پرسين هر حساب بخواز کو دولتا ترک نوردین صوفی برپرسی باسکی عسکری پککی برپرسی هپگی و گوت دولتا ترکوی تصفیه کرده 10,018 هر حساب 10,018 بپرس بشترو ور 10,013 کس سکترنا ماویکی وان پرسی همگه مدنی فرحو وان پرسی هنج مدیا پککی بگیا درویش فرحو
یا حزنی حاجو یا وکی وان برسی هان جی PKK وش مدیا PKK بک ولو بدو برریه وان جوان ربیجو ایدی بس فرابک گلی کرد یانجی آلیگری خواه ای خاپوچی کر نحسیبن بچکی ولو بعاقل و بمنطق نزیکی وان ببن وحساب ورا برسين مالا مني شمي برازا وجع حساب ورا برسين آبو دولتا ترك شرمزار نكر رخنه نكر جبو كشتنا ساكنة جانسيس جبو كشتنا علي حيدر قيطان رضا آزدون نور الدين صوفي داگر كرنا عفرينه سريكانية گريسبي آبو سكتم بكتم دوي خوفه نكر زماني وين نلفيا اف قدحة قحوي زماني وي هبو آخذي وآبونا آخذي لدجي دولة تاتر كدا في فنجانا قحوي درخنا كرنا دولة ترك دي هي وآخابو تنية وجاش مروي حساب بخوازن مالا مني سر حساب خستنا وجهي فاقردك قحوة امي فاخون وحساب ورا برسين كي انا زانما بي ولو بتش منطقي ولو بتش عاقلي بان تشتين هان دبيجنو برادرين تماشاواني اردال ارو وسلمان و تكوش ماكوش مديا باكيكي دخبتن تماشاواني واجي هي اول حساب ورا برسين ربن ويدر كيفن يعني بالزوري بكذا برشي ستيرك تي في پێنجی شێست کەس خەباتکارێ وێ هەیە وێ دوێ ڕۆژێ دە 30 کەسی بشینە وێ قامیۆنێکی داگرە ئۆتۆبۆزێکی داگر و بشینە هەموو بمەسرەف هەموو بپەرە تشتێک بەلاش تنەیەنی وێ خەلکێ ببن ئۆتۆبۆزا دەگرن پەرێ ئۆتۆبۆزا دەدن خواردناوان دەدن کارمەندێ دە سازیێ وان بزۆرێ کەزە برەشی خەلکێ دەشینن ومشاعر ومي حساب ببرسنت حساب ببرس باوي حسابي مالا مني شرياي ودرياي تي حساب ببرس تي حساب جو كي برس هي خولي سر تي حساب ببرس واسروكي تا پسني كوجرا ده كوجرين ساكنة جانسز اگر بريارا كشتنا ساكنة جانسز جي امرالي در نكتبه اگر آپو نشيري كي بي بريارا آني به معناه جي برسه ليفر استيم داوية في خلقي حتى خلقي كيدين دنا خير وخوشية ده ببينه